Welcome to this auction. Where we discussed vibe. So today, guess what? Guess the guests. Her name is, I don't know. Her name is, I don't know. What's up? Turi kumwe nande hano rero. Kumwe na Mafi. Mafi ni biki? Izina ryitwa ko? No. Mafi. Ni izina papa wanjye yanshakiye. Numva nyine yarihisemo wasanga yarabizi ko azambyara ndi umukobwa umwe. Si uri umwe? Aho igitangaje nuko ndi imfura ahubwo gute yarinyise yabyiyumvisemo subiza nk'umugabo. Ubwo ndi wabona yari kumwita Mafi yete. Mane yanjye. Umeze ute se? I'm good. Ariko ukaba mwiza ute? Rigos. None wijwi ryawe. Tora ubwiza bwahuye no kwisiga toto. Oh yes, bikabya nawe. Ndikugutera isoni? Basita kuzinera. Ugira isoni? Ndikuzigutera he? Oya, urabizi ko umukobwa rugira isoni. Ntago mbizi. Ko ntari we se. Ubwo utazigira abayitwa ari iki se? Ubwo subaba memba na mwita iki buriya. I don't know. Mafi. Uzi igifaransa? Ndi Mafi byonyine. Uzi make? Nzi igifaransa cy'izina ryanjye. Mafi. Konyine. Kutwa turabaye si tubiri. Ma na fiye. Na ka France. Mayigere? Yigosha. Ariko nzi naka koma sava. Kuki maze yose ahubwo? Bagahita umuntu amubaza koma sava. Cyangwa yambaza koma sava ngamwita mubwira ngo sava bien. Sava merci. Et toi? Nawe agahita nsubiza. Et toi ubwo si igitutsi? No, nagari igitutsi. Trois. Nagari igitutsi. Toi. Ubwo se ari benshi? Musa twavuga iki twavuga itwa. Etwaze. Ita tumuga etwaze. Igada. None sinza soa byumva gute. Mu gifaransa baravuga evu. Evu. Ari bose. Ari benshi. Ari benshi. Namwe. Ubwo evu ari mu bwinshi. Bavuga ngo evuze. Ubwo ni evuze cyane baza. Ikiwani pe. None. Ugapira handitseho ngo iki? Handitseho tupaka. Ibyo by'umukara nibyo ndi kuvuga. By'umukara se bura nabimenyara. Ubwo usanze handitseho nk'ibishego. Jesus Christ. Ako nta muntu wapfa kubimenya. Ngeze ko nabimenye. Handitseho ngo iki? Ni igishego nyine. Handitseho ijambo ngo igishego. Igishego urakizi? Igishego manumva ari ikintu nyine gikomeye kiremereye. Akomenya kiba kinaremereye. Kandi bavuga ngo ntabyo nzida. Bavuga ngo iki? Ona ni nusu. Sure. Ijambo igishego. Surumva kiremereye kandi nta ni nusu irimo. Nyine bambaje ngo umuntu avuze ngo igishego wumvamo iki? Nungiye mba numva nyine ari nk'ikintu kiremereye cyangwa se nanone mu magambo. Nubyibuka ukagira ibiro byinshi uzaba uri igishego. No. Ni twimagine. Ntabyo uzi rero. Nese sinanimagine kandi kwimagine bibaho. Uburyo wimagine igishego uko ari ikintu kiremeye. Of course. Nyine hari ukuntu bavuga ngo uriya mukobwa ni igishego. Ugasanga ni muremure. Ego.
ugasanga ni muremure afite ibibaraga byinshi nyine ntabwo ameze nk'umukobwa ukabona nyine ni muremure arabyibushye ugasanga aterura nk'ibijerekani bibiri wowe ntiwabiterura nabiterura ahubwo ni nk'intambwe 3 ahubwo ugasanga avuye nka hano ageze hirya washobora nka bingahe wowe washobora nk'ibishego bingahe ijerekani ziyo ntibiremeye ijerekani biremeye mva nkubwire hari igihe nigeze kwikorera amajerekani imwe nyishyira ku mugongo indi nyishyira ku mutwe ngo niyemeje wenda yageza mu rugo harimo nk'intera ingana itugu harimo nk'iminota 5 narikuri nageze mu rugo natitiye ndi gususumira irageze mu nzu mbura umuntu ukinura nyikubita hasi yibaze ko narwaye cyumweru sha nuko utongeye nahise mvugane ubuzima ntabwo nabubasha kandi umenye utinya kwikorera menye utinya ko hari ikintu kikujya hejuru rwose ku mutwe ntabitinya erega umutwe sha uravunika kandi uba ari umuntu ntacyo yagutwara umuntu se namwikorera ku mutwe nkamubasha kubera iki se gusa haba habaye iki se ntabwo ujya ubona abana bahetse ku rutugu ni ku rutugu nyine ntabwo ari ku mutwe ku mutwe ariko se urumva ataba ari hejuru yawe nyine aba ari hejuru kandi twavugaga ku mutwe kandi iyindi ni okay mu mugongo wo umugongo inyuma nyine niho ndi kuvuga mu mugongo umwana namuhigo kuya muntu umugabo w'igishego ntabwo nakubasha warigeze ubigeragezaho wigeze ubigeragezaho reka sindabigerageza ngo ino mugerageze njye inyuma muturuke inyuma mu mugongo guheke kireba ibyaribyo kandi umuntu iyo bagiye guheka umuntu w'umugabo barunama nyine ubwo nakunama ukajya nkajyamo byarangira naguye hasi oya nagusunika nagenda nkusunika aho kugira ngo ugwe sinaba nguhetse uri kumwe umusaza oya nasunika gake dikira ushama amasaha yo kujya mu kazi yageze yego saa 9:06 twongere duhamagara imvura twongere duhamagara imvura sha dikira wa nshuti